magagesho ke sa bušeletša mane ke re wa bona lerato ga le nyake ditlokotlo bo go bontšha gore wa nthata mphe ngwana o nape o mmotse ka nako e o re papi a nsakfune a re ga a gotlhola matlho o re a ke re wena o nyake lerato o nyaka ngwana jwale nna ke nyaka lerato a ke nyake ngwana ene banna ba ba lejeletša gape o swantse le wena o mmotse gore le wena go bontšha gore wa nthatatla o kokote ka gagešo go bontšha gore wa nthatatla o kokote ka gagešo o rome bo malome yago jwale ge ba go botša gore go bontšha gore wa nthata mphe ngwana e napile ke moka wa kitima o ya ditleliniking o tlogela ditshwana wena o tlogela tshwana ge o fetša go mmotša gore aowa ke dumile bogobe ka avocado napile o šetša kwiša raowa wo o ka re wa riboga o nkana a duma dilo tša go se jewena o duma bogobe ka diavocado batho ba modimo e napile ga a sa founa ga a sa go attenda ga a sa dia selo go mo founa ka nomoro a sa e tsebeng o e swara same time ge o founa ka ya gago a e swara ene immediately a ekwa gore ko wena e napile o thoma gore hallo aowa a ko go kwe gabotse ke network na e napile wa dropa ngwana ge se utlo kwa o ka le godimong la sathane gape go a baba magageso wa tsa re go a baba ene o tla belega ngwana go fetša wa kry-a o tlhoile ngwano o mo tlhoile rega ka baka la gore papa ge o go jeleditše ene wa jeletše right motheletši wa botse community radio gona fela go 96.3 fm bara e kgona mane ka kapa kgane nna motho a ka duma bogobe ka diavocado na batho ba duma ka kapa a gone molato nko re bone kganeng ka mo go diagalauang ka fa ka kapa okay di a so ka kapa a re a leboga nke ke re ke sa kgotla mafaratlhatlha ka fa ke na le dikgaitšedi tša ka fa ke dikgaitšedi tšaka ke balli ba rena ba lekgono bao e lego gore re tlo šoga thari yeo ba tlileng ba e boputse magetleng ba e swere ka diatla ba di a jwa nkore ke thome ka mo go kgaitšedi ka fa kgaitšedi ya ka o tlo dumediša motheletši wa dumediša motheletši pele re tlo tsena mo ditabeng a kere o ka se no fitla ka ga batho wa bešetse o ija magobe ka maboroso o senko o dumediša kgaitšedi ya ka dumela ke dumediša batheletši ka moka nna ke nna ke sa re ko wena nna ke nna hlokaina ka gae ke tswa ke le gona ka mo trusteng re a leboga kgaitšedi ya ka le ka dumediša motheletši fawe thobela ke dumediša batheletši ka moka nna ke nna hlokaina ka gae ke tswa kgobokwane ke a leboga kgaitšedi ya ka ka fawe thobela batheletši nna ke nna hlokaina ka gae ke tswa ke le ka mo kgobokwane o kore kgobokwane interesting right a gone molato re a leboga magagesho re a leboga hle ntle le go senya sebaka motheletši wa motse community radio professor moremi o re aowa ka kapi ke mo tseleng ke papatlile ke a tsena go njwa le sekgale gomme jwale ka ge ke boletse ka re moruti le tuwa ka sefela re a e namela platform o tla re kgwetša gare ke mo ka tla lefa maduma ga ga boruto kgaitšedi ya ka ke bua ka mo go wena ngwanešo o ne mathata o kgopetše radio gore e go thuše jwale ka ge o hlo o ekwa e thuša ba bantši ke a re reša ke tlo go fa sebaka se ngwanešo o hlalose mathata a gago a go tshwenyang kapa a go tshwentšeng ebile o feleleditšeng o bona gabotse gore dipitšeng tše kgolo ke tšona tše e leng gore nka kgona go humana thušo gona sebaka ke sa gago ngwanešo nna ke ngwaletše mo radiong ke ne le sesi wa ka o ke mo latelang sesi wa ka o ntšheditšwe magadi ka 2001 somewhere there a fetšo ntšhetšwa magadi ba mo kgopela ba bogadi gore a ye bogadi
koeng ga gage bogadi ga senke a fetše le beke a le ko bogadi a thoma a hlakahlakana hlogo gomme o be a ne le ngwana wa 6 months ka se sebaka ngwana o hlokofetše wona ngwaga o a senke a ba le phomelelo ge sese ya ka thoma hlakahlakana hlogo ge re lebeletše gore sese ya ka o hlakahlakane hlogo mengwaga ya e šutelana wa thoma ngwana wa gage wa mosetsana le yena a hlakana hlogo go ntše re sa katana le ngwana gage wa mosetsana go thomile wa mošimane gape le yena ya ba the same a hlakana hlogo gomme ka gae motswadi wa rena o be a sa le gona ge tšeo ka moka di tiragala e no be gore wo wa mošimane ge a thoma hlakana hlogo mma go rena ke ga šetše a robetše mare wo wa mosetsana le sese ya ka o be a sa le gona ba eme ba nyaka thušo a sanke ba kgona go hwetša thušo gomme ka mo gae le rena ra tlabega lapa la mmago rena le hlakahlakane re le bana ba motho ga re kwane mmago rena o re belege re le ba bae-4 re banyana ba bararo le kgaetšedi e tee re leng banyana ba bararo le kgaetšedi e tee ga re bana ba mankwana o mong le o mong o goga lesaete la gage ge re llela go bommangwana rena bommangwane go ne le gore ba re bee fase jwale ka bana ba bona ba rarolle bothata ba rena ba tšea lesaete ge o bolela maikutlo a ga gore ntwe seo a e raete ba ne le gore wena o bolela ditshele ka ga bommaka gona ke maswabi fela ka gore bommangwane ba re šetše le bona ba bajwa gore ba bolaya ke eng a re kgone go kwešiša cause ba swara ke bolwetši bo botee di-stroke ba ba bolaya ke maoto gore bothata bo hlaga jwang a re kgone go kwešiša gore bo hlaga jwang ene ka ga borena ke bo bapallong ba baloi I remember tšatši le mamaka a bajwa cause mamaka o hlokofetše le yena ka bolwetši ba stroke e le bošego re robetše ka ga a go nekeite go rate go kena ditonki re tepotša gore ditonki tšeo di ja mohlare wa morupei mare ke a kwa mošito o ka mogare ga lapa ke ba le sebete sa go tsoga go bula monyako gore ke tle ke hlole gore ke eng e kitang ka mokgo ka mogare ga lapa modimo a nthuša ka kgona go tsoga ke ile o lebelela seo se kitang ka gare ga lapa ge ke fihla ka gare ga lapa ka hwetša mpša ye tšhweu ye emišitše maoto a pele gomme e bina malopo ka mogare ga lapa la gešo ile ge thene ya tshela mmoto ya boa ya ntebelela se ileng sa mmakatša ka mpi yeo mahlo a ntshe tšatši leo a tuka mabone ya tshela ya tabolapa ka mo motseng wa next door ya be e subelela le ge re ya mo re yang a gone mo ba re botšang ka mpša yeo bekeo mpša yeo e kitile mokite o ke beke mmaka a napileng a ba paralyze a ba jwa wese cause lona tšatši leo ke kokotile ke ba tsoša ke re mare kwa mošito o leng ka mogare ba re boroko bo bo re swereng le kgono ka gore mamago o a re hlakiša bošego o a bajwa a ra kgone go kwa selo ka re gommene ka montle go go le mpša e dira so le so para wana a ra kwa selo se ntshe tšatši leo ka mogae go se bose ene ke fišagalela gore nka re nka jumo kwa gore mpio go tiragalang le ge re sepela re ya dikerekeng re ya kae a re kgone go kwa thušo gore mpša yeo go diragalang ka yona ke ngwaletše mo dipitšeng tše kgolo ke kgopela gore malome ka kapa le ntate Moremi ba re fe thušo gore re kgone go bona gore lapeng la gešo le la ga koko re hlakahlakanya keng ka gore bophelo ba re imela a go bose ga re hwetše lethabo ka gore malwetši a agega a tšwela pele re a leboga kgaetšedi yaka ke kwile o bolela ka taba ya gore sesiago o nyetšwe a palela ke go fetša kgwedi or beke a palela ke go fetša beke a hlakana hlogo ge a hlakana hlogo sebare sa gago o be a le kae o be a ile mmerekong o šetše mang ka ga bo sebare nna e be e le labone bosasa e le Good Friday ke tšwa ke le toropong ka ga e be re sa dula ka mokhukhung mmaka ba ile mabaleng kwaga
ke ile o nyaka khie ka hwetša gore sese ka o khiile o ile ka yona bogadi ba dira gore ke theoge ke ye ka tlase ke gona mo tresteng ka theoga ka ya ka tlase ke ile kgopela khie go sese yaka ge ke fihla ke kokota ba re jo o tlile gabotse ka re why ba re sese ya go šole ka mola nna gore tlabile o swaregile ka re o swaregile ba re ee ke ile ge ke kena ka ngwakong ka hwetše sese yaka a le mo dining room a etša segwagwa ka mokgwa se dirang a tsamaya a khuname a re gwa o be a belege ngwana wa lesea ke ile ge ke fihla ka re mokete wa ntseba a no ntebella ka re wa ntseba a sa tsebe ye tšhweu le ntsho ka kgopela ngwana ola ka mmelega ka re ge ke mo kgopela gore ke kgopela gore o tsamaye le nna go ya gae a dumela ka tsamaya ke mohlahla mo tseleng until ke fihla gae ge ke fihla ka gae ka mo khiela ka mo mokhukhung ka re ke kgopela o šale mo ka tšea ngwana ola ka tsamaya ka ya ga koko ka o tsoša bommangwane ka tsamaya ka ga malome ka o tsoša malome ba ya le nna gae ge ba fihla ba hwetša sona semaka seo sa sesi wa ka ka nako ye o motswalletše a le ka mokhukhung bo malome ba etla le ba bangwe ba etla o be a sa dutse jwale ka segwagwa a sepela jwale ka segwagwa goba o be a no ba tituletše fela ka nako yeo ge re kena o be a etša a re gwa a fela a emanyana gwa a fela a emanyana ka gare ga bothata bo ba seseago ba go sepela jwale ka segwagwa kapa a le jwale ka segwagwa le thušane jwang le ba bogadi ba gage tabeng ya gore o swantse a kry-e pholo ba bogadi ba gage ba ile ge ba bolela mtwele the following day ba ile ba kgopela koloi gore e tšwe yo bitša mme kwaga mo a beng a bereka gona ba tsamaya ba ya kwaga mme a tla gae ba tsamaya ba kgopela ba bogadi ba gage gore kgopela re tšwe ka difata re o kwa gore bothata ba ngwanoo ke eng ba dumetše seo le monna gage a ba gona ba tšeana ba išana mo ba išanang ge ba fihla ba bogadi ba gage mo ba išanang gona sa go tla ba rena ba šupa batho ba re beng re sa expecte gore ba ka dira tiragalo ya mohuto ba re o go betše gona bogadi o go baditše ke rakgadi ke borakgadi ba bana ba gagwe taba ye ya gore o go baditše ke batho ba ba rileng le kwa ge le ile go nyakišiša tša bolwetši ba sese ka gore sebare sa gago o be a le mmereko go bueng ga gage gae o dirile eng ka baka la gore motho a ba jwangwe ke mosadi ya gage sebara sa rena o be a gatelelwa monaganong a tšea lesaete le bosesi wa gage a sa tshepe gore seo se ka be se dirile ke bana ba gabo wena o nagana eng ge o ile ge o fihla kua bogadi ba sese ya go ba re šule ka mola o swaregile go tlileng ka mogare ga kgopolo ya gago ge ba re o swaregile ka sanke ke ba botšiša di-question tše ntši ke ile ka ipotšiša gore o swarega jwang cause nna ka gae mme be e le motho o rang gore dilo tša mohutoo a se gore ke a memela le mo a re o betseng mabitleng mma gore na o be e le motho o rang gore o te nwela madila le ge a ba tsoga bošego o ra gore ba tlo ya ko boloing a tagile ba tephelela ka madila ntho e ntletšeng ke gore ne e no ba embarrassment gore ba nyaka gore ba rasa go swarega ke gabedi kgaetšedi yaka go ne le go swarega ga motho ga a tlile go loya go ne le go swarega ga gore motho o swaregile o a bajwa ga a kgone go dira selo tabeng ya go swarega kapa lentšu le la go swarega le o le kry-ileng ka bogadi ba seseago o nagana gore ke la go swarega ga motho wo a swaregilego e le ge a loya goba e le motho o a swaregilego ka baka la bolwetši ba go hlakana hlogo ka ga baka la bolwetši ba go hlakana hlogo mare ke ile ge ke ntše taba ya bona e julela fase ba mpotša gore ba mo thibetše tseleng a nyako hlobola diaparo bona ka mokgobebeng go le ka gona be ba santše gore a hlobole diaparo a šale a le seo gona ko strateng gore ba tle ba re o tlile le dilo tše ka bogadi di tšwa ga gabo ge se se ya go a nyalwa ke ge mma a sa phela mma o ileng ge a fihla a hwetša ngwana ga le ka mokgwa
o ile a kwa bohloko kudu Mm. a ba botsa a re nkebe ke tsebile gore ngwanaka o tlo ba so ke ipoditse gore ngwanaka o nyetše ka bošuaneng ba go tshwana le ba lapa laka nkebe ke ile ka o lebelela ditsela pele before ke miša ka bogadi ke kwile o bolela ka taba ya malwetse ao a tlhaselago lapa la geno le lapa la geno mogolo mo go belogago mmago ke kwile o bolela ka malwetse a stroke kgaetsedi ya ka ke ba ba kae bana ba kokwago ba e leng gore ba hlokofetse ge re bolela so ke mohlomongwe ka malwetse ao a bo di-stroke and something mmaka o hlokofetse ka bolwetse ba stroke malomaka o a mo latelang le yena a hlokofala ka bolwetse ba stroke mmagwe motheletši o re neng le yena ka moreding a apereng kuane le yena o hlokofetse ka bolwetse ba stroke oya mmago le mmago ke bana ba motho ee and then wola ke ngwana wa sesi yaka o re bolelang ka yena wa go hlakana hlogo oya and then o mongwe wo a hlakaneng tlhogo ngwana se se ya lena ke wo ke mogolo yena o ikwa awa motho a hlakana tlhogo bana motho ko mo botsana gore le ka re o hlakane tlhogo batho ba modimo a gone molato mara o fodile o ko go kobala a fola gabotse ko go kobala Mm. au batho go sa šheletše mo gong ga nyanenyana so se se ya go gone jwale o kubetse goba o sa ba jwa goba o fodile sesaka o kobetse ka baka la gore ile ge re bona gore ga re ne thušo ra miša sekgweng oya o kubetse Mm. o go kae go jwale o hlokometse ke mang o hlokometse ke nna le ngwane wa gage re dula le ngwana mmangwane wa rena gone jwalo re mešeile gae oya ke a leboga mo tabeng ya mahu a bolwetse ba stroke ke kwele o bolela gape gore lapa la geno kapa ka ga geno Mm. ga go ne gate nkane go se ne gate e no ba jarata ya go hloka gate since re ile ra re ge re thoma go dula mo staneng se ne ba kentše di-gate ja no ba ditshepi e dintše di ya le mohlwa jawa ra di tšea ra di bja ka godimo ga masenke jwale gone jwale e no ba lebala o kore go a tsenwa go a Gwa tšwa. tšwewa Mm. and then ge le ditšere le di beile kua godimo ga masenke nkane le sa nyake motho kgaitsedi yaka a di epele ka leswa goba a die se sengwenyana mo jarateng seo ntate ka kapa a o kwe ke re rena re le bana ba motho ga re ne phedišano ye raete ya go kwana le be le ba bakae 4 ba bane o ba bane magare ba ka mararo mararo ka kgaitsedi e teng oya jwale ka ge sese a fokola go ra gore wena le wo o mongwe o khile le ga botsana ee o ka yena o dula motete ka gage o nyetše o le yena o nyetswe o iketlile a ne mathata yena aowa ke tsebeng for moyeng wa gage maraga o bontšha sene mathata o no be a tshwenyegile ka o sese a rena le yena moyeng kgaitsedi ya ka ntle le tiragalo ye ya mpia ya go tlhaba ya mešito ke kwile o bolela gore lapa la geno go ya ka mokgwa wena o lekwang ebile o bonang ke boralokelo ba batho ba bošego nkane o rialo ntle le tiragalo ye ya mpia ka re tšwele re ile mo re ileng ba re lapa la borena le go swarelwa meeting ga la tia ke mang o a berekang ka gae gone jwa le ge re bola so ga go ne o a berekang ka gae le lesogana la geno ga lesome aowa oya jwale le phela ka eng jwang re phela ka tšhelete ya grant nkore ke tle ka mo go kgaitsedi ya ka ngwana sesi kgaitsedi ya ka ngwana sesi mo go bolelwa ka mmago ngwanaka o e leng gore o nyetswe a palela ke go fetša beke nnete beke tee fela a be a hlakane hlogo ba lekile go mothuša mo ba ka mothušang gona ba bolela gore le wena wo mongwe wa ba e leng gore ba aparetse ke bolwetse bo
bo aparetšego motswadi ya gago ka nako ye mmago a thoma go bajwa goba ka nako ye a bego a bajwa ka yona o sa gopola gore go diregile eng aowa a o gopole ngwana ga ke gopola o ne mengwe ge mekae wena ke ne 22 ge mama a thoma go bajwa bone bokae ke thomile mmona gore wa bajwa ka mengwage ya bo ma 10 years so o ne 10 wena a gone nte o e gopolang gore e ka be e mo hlagetše e leng gore e mo tsene kgopolong ya šašarakantša kgopolo wa gage ga go ne se ke se gopolang mo go tšeo ga gopole mara wena wa gopola gore go ile gwa ba le nako mo o ileng wa bajwa tlhaloganyo mohlho mongwe ke a gopola o gopola o be o dia eng ya go bontšha gore wa bajwa ke hlakahlakane le gare ga bošego be ke logile meriri ka itomula bošego bo ka mokana ga yona o be o bona eng goba o ekwa eng ge o šalle o tumula meriri ngwanaka be ke rasa thata yo lebile le go tekwa be ke sa tekwa and then ditiragalo tše di diragetšeng ge tlhaloganyo ya gago mohlho mongwe e be e latlhegile o sa di gopola aowa a o di gopole gone jwale o tekwa jwang ge o te papetša le ya nako e ba reng o be o bajwa gone jwale ke kaone ke no bona ke le normal o no bona o le normal sekolong o feditše a senke ke fetša o gomile ka bokae grade 10 ka grade 10 o na le bana ae a o ne ngwana why o sa boele sekolong nna gore ke se ka boela sekolong ke dibile ko gore like a ke re mathomong ba ntse re bankiša kerekeng bankalafa mo and then ge ba bona o ka re ga ke ne pholo and then ba boa bankiša ngakeng and then ge ke fihla ngakeng e ke le busy bankalafa and then ka tšwela ko gore ke ne badimo ke swanetše gore ke thasa and then ka thasa ke le kwa ka trya go boela sekolong mara ke le gare ke ya sekolong ka thoma ka hlakahlakana gape ka boela morago ka bajwa and then ge ke tlo boa thasong ke re ke boela sekolong manrela ba re mengwaga ile and then a ke sa qualifya gore nka dira grade eo o thwasitše o ngaka go le so okay o a bereka bongakeng ba gago ga o bereke maikutlo a gago ka maemo a bophelo ba ka ga geno mohlomong ka mmago le wena o tekwa jwang tona tekwa ke se happy kore ke no šokišega mara a ke re nna ge ke gola ke no kry-ile a le gona so okay ene ge o dutse mo bophelong ba gago mohlomongwe le bakgotsi ba gago masogana jwalo ga nke o notice something se se different ka wena ga ba bone bothata ka wena bona ba no bona o le motho mo normal ga botse dikgang le a di swara gwa se tlhoka molato nkore ke tle ka mo go kgaetšedi ya ka ka mo kgaetšedi ya ka wena wo mongwe wa ba ba reng bolwetši ba stroke bo bo hlasetšeng lapa la kokwa lena mo go belegwang bo mmago lena ke bo bongwe ba mmago ke o mongwe wa ba ba tšereng ke bolwetši ba stroke lebelogeng le ba ba kae lena ka gae re le ba bararo o first born wena ke last born o last born ba bangwe ba kae o mongwe o dula soša ke a butaka o mogolo then o mongwe o mmamoledi ke sisi ya ka o dula ga mmamogolo wa ka okay wena o dula ka ga geno o kana o dula ka ga bobane ga geno ke kae wena ke gona motresteng mara ka kwa tlase go dula mang ga geno ga go dule motho why o sa dule ga geno o dula ga gabo ke tlhokomela ke sesi ya ka sesi ya go o go hlokomela jwang ka dilo ka moka o ne mengwe me kae wena 21 o feta go bana all right o ne 21 o a bereka o feditše sekolo
a so fetse sekolo Eh. ga ne nkang le sa tsene sekolo lena Eh. yeng ke o fetole putso ya go tsena sekolo nkang le sa tsene sekolo Ke di long story tse di le tsona. mare di nyaka thuso a kere swantse o di tlhalose gore bothata ba gore o tlogele sekolong ke eng mohlomong e ka ba meleko e ka ba dilo tse di rileng tse e leng gore le tsona o nyaka thuso godimo ga tsona Nako tse mama ka tla hlokofala ne ke dula le ena la abutaka then abutaka a fetsa sekolo a tsamaya o dula Mamelodi ga mmamogolaka then wa shala nna le mama a tlo hlokofala a diragala di-stroke ding na a dula le nna then a fetsa hlokofala ke šetse ke dula ke le one and nako tse mama a hlokofala ne ke ne 11 years ka dula ke le one ka tloga fetsa ne go ne le mamogolo mongwe wa ka wa latelang mamaka ke mmitša mama le ena wa ba jwa no o swere keng yo nna tlhakatlhakane then ya ba stroke from stroke ebile maloba nna ile sepetlele ba montšhitše today then today a boa ba tšere o mong gape le ena since a robola ke sehlabi wa bommago le ena ee ke o mong gape ba latelelane ka ga bommago ba belegile ba bakae 10 ba le 10 go njwele go šetse ba bakae go šetse mmamogolo wa ka go šetse malome aka go šetse malome aka go šetse mmangwanaka le mmangwanaka o mongwe go ra go tlhokofetse 5 go šetse 5 ene mo go bona mmangwanaka o mongwe o khile ena sale ba modira stroke then malome aka o mongwe o hlakahlakane hlogo mmangwanaka o mongwe o swere ke sehlabi malome o mongwe le ena a gabotse then mmamogolo aka ke ene o mogolo le ena a gabotsana cause batho ba ka mokana ga bona ba ba jang ba lebane le ena nko mputse mo ore mputse mo lena wa a ka nkarabang o tla nkaraba bana ba koko be ba le 10 go tlhokofetse 5 go šetse 5 5 ye ka moka ga yona kapa 4 ye a e phele ga botse e phela ka malwetse ba tlhokometse ke mmamogolo o moteng o jwang yena a gabotse le ena le yena o ba tlhokometse a se ga botse o gabotse mara ka gore o tlhokomela baletši ba bantšhi like o no ba ka mokgomo o tshwarele ke stress kua ga bommago lena ke mang o e leng gore re ka bolela le yena legatong la ga bommago lena ke ena mmamogolo cause ke ena wa šetse no a leng gabotse le mmangwana ka o mongwe o dula gona ka kwa tlase gausi la ga mamaka mara no re ka reng o bolele le ena e leng o mogolo ko a leng Mamelodi a hlokometseng ba bedi ba o a buileng sepetlele le kgono le o a ileng sepetlele le kgono la tseba bana ba ka ge ke theeleditše ditaba tša lena mathata a lena kapa mathata a ga bolena le mathata a ga bommago lena ke ya mantši ga go ne lapa le le ka tlhaselang ke mahu le malwetši a go swana mo baneng ba motho le mo ditlogolong ke boele ka mo go wena ka gore ko wena o ka reng o mogolo ebile ko wena hlokaina o duma go hwetša thušo ya mohutama ke duma gore ntate Moremi o ka re a ka re thuša ge a bina meropeng a kgone gore fa tlhahlo gore go diragala eng ka family ya rena cause re šetse re boifa bo abuti ya lena le bo sesi ya lena ba ba leng makgweng ba tla gae ge kgwedi fela nna abuti wa ka re tsebe ba morakile ka eng gae ke last born ebile ke mošimane a nang noši mara ga a nyakane le legae la gage sala e tlaneng la mafelelo ka ga bo rena a ke tsebe salagataneng la mafelelo ka modiro wa kgorogo ya ya sesi ka mo ka February last year and then wena bo sesi ya go ba tla gae nna sesi ya ka sentse a e tla mo gae last year ne ke diretse ngwana party since a e tla mo gae ka o a tla gae mara a tle ga mamaka o tla kae nna na le boyfriend na tlela e tla re no kwa batho ba re
ba kopane le ena ba mmone okay mara nna ga ya zangatla since I tla ga re shu since I tla last year ka June le abuta ka since a tsena mo gae last year ka June so go ndwa le ge re bolela so ke bana ba kuku ke ba ba kae ba ba leng sepetlele go ndwa le re bola so o mong o buile today o mong o tsene today o mong a boa o mong ba a tšea ke ambulance You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Sepaku Solar Energy naga ya borena e aparetswe ke tlhotlo ya go gauga ga motlakase gafetša mo ile gore batho ba senyagela ke didirišwa tša motlakase efela Sepaku Solar Energy e na le tharollo gape e na le maitemogelo a go tloga ka 2009 re tsenya di-solar UPS le di-solar lights gape re dira di-upgrade fault finding le maintenance di-solar tša rena di maemong a mabotse ao a lekanego dintlo tša di-RDP mabenkele dikolo dikantoro dikereke mašimo le tše dingwe re hwetša galatlalani kahle section monsterlos ebile re ka go fihlelela go diprovince ka moka mo Afrika Borwa go hwetša dintlha ka botlalo o ka letšetša 083 710 2033 goba 082 764 001 mme o letša magareng ga iri ya seswai mesong le ya botshelela thapama goba wa etela tlakala la rena la Facebook Sepaku Solar Energy website ya rena ke www.sepakuenergy.co.za Sepaku Solar Energy. The brand developer and MWS presents Zoseke Morocco Beer Festival is coming to Ntwane Village, Dennilton. Join us on 23 September 2023. Ko Ntwane, ko bana ba mahlaku phapa ka kalane Roscope Road. Tlabare le baopedi ba go swana le ba MFR Source, Basi, Mahu, Heavy K, Zuma Umsholozi, Mashudu, Do Trip le ba bangwe ba bantši. Se se tliša go wena ka tsarišano mmogo le Motse Community Radio Station ka thego tša go Fish and Lays and Shade del Rey. Ditekete di gona ko Shoprite le kompe tekete go thoma ka R100 fela. E kgweditše tekete ya gago sebaka se sa le gona go nyako buka tafola le letša dinomoro tše 079 072 3912 seo se ke Moroko. Moretsi ke tsiso mabapi le kopano kakaretso ya ngwaga le ngwaga ke gore annual general meeting go wena motse a karolo lekgotlataolo la MCRS FM ke gore MCRS FM aboard e rata go laletsa go tsenna a kopano a kakaretso ya ngwaga le ngwaga ke gore annual general meeting e rulagantswe ka tsela e ntseng jaana letsatsi le letlha ke la matlhatso wa di-30 September 2023 lefelo ke MCRS FM Media House new building mo number 7 farm Avatarfal Valkral 34JS gaufi le mall at Mutsia mmileng wa R573 go tsona Moloto Road dintlha ka botlalo o ka letsa mme Ntlhane a Phora e leng a mokwaledi wa lekgotla mo go 071 168 1852 kgotsa o ka letsa Mr. Martin Lebotse o le reng ke molaodi wa station mo go 076 130 1705 Motse Community Radio Station, your friend to rely on. Motse Community Radio Station, your friend, your data goba a le offline rena dula re ina le wena Motse Community Radio Station, your friend to rely on. Re gona go dikgokaganyo tša leago Facebook Motse Community Radio 963, Instagram @Motse Radio 963, Twitter @Motse Radio 963. Right, Matelejo Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Magageshu taba ye re swere go fa ke taba e bohloko
taba ye e leng gore e nyaka attention ka pela lebaka e le gore ga go kgonagale gore selo se se diragalang ka lapeng la kokoa bana ba se direge. Ikwa ge ba re o mongwe o tswile le khono ka sepetlele, o mongwe o tsene le khono. Batho ba ke bana ba motho ba belego ba le 10, 5 ka moka e tlhokofetse, 5 ye e šetšeng ka moka ga yona ke o motee o e leng gore o phetse gabotse, o go tlhokofetse 4. Go ira gore godimo ga 6 ye ka moka, 5 ye ka moka ga e gabotse, motho a leng gabotse ko o motee ebile le yena ka baka la go hlokomela balwetši ka go fapafapana ga bona e le bana ba mmage, le yena ga a sa le gabotse. Ene ke a idumela ntwe ka baka la gore se ke se tsebago ebile ke nang le maitemogelo a sona ke le ka kapa ke gore ge go ne le molwetši ka gae wo a ba jwago le batho ba ba mo hlokometseng ba felletša ba jwa ka moka ga bona ka baka la gore ba lapa dikgopolo, ba palela ke go phela maphelo a bona, ba palela ke go ya basading, ba palela ke go ya banneng ka baka la gore molwetši o gona ka gae wo e leng gore o hloka hlokomelo yeo e tseneletšego. Ke bua ka mo go wena kgaetšedi yaka, bana ba bommamogolo a lena ba kae? Nna a ke ne mmamogolo, ke ne bo mmangwane. Ba kae bona bana ba bommangwana a lena le ba bomalome a lena? Mo baneng ba bomme Thari a yata. Re ne le mmangwane wa rena o ne le bana ba 5. Re ne le malome wa rena o ne le bana ba 3. Ke mmangwana rena mmago o ne le bana ba 3. Ke mmago rena re ba 4. 6 ye a ine bana. Mapele bana ba mokgekolo 6 ka moka ga bona a go ne le waneng le ngwana mo go 6 ye. Bashimana ba babedi a bane le bana la pile ebe ka 5 ye a ine le bana. Banyana ba 3 ke sar banyana ka re ke batho ba bagolo, bo mme ba 3 a bane le bana na pile 2 ye a banna le bona a bane le bana. 3 ke 3 ka gore o mongwe hlokofetse le ena hlokofetse a sene le bana. La tseba gore e tlo re gapeletša re direng jwang bana ba gešo. Re swanetše re tle re kiriyeng ke no se tsebe gore mmamogolo o ke mmane ya gwa kere o e leng gore ke ena a hlokometšeng balwetši ba ka moka ba gabo. Ke no se tsebe gore go ya ka mokgwa a rweleng boima ka gona mohlomong ebile le tlhaloganywa gage e dulago e lapile, o tlo kgona go re fetola le gore bolediša ga botsenang. Re swanetše re kreye babogadi ba sesiago nke ba re botše gore ba bone jwang bona, ene go diregile eng gore sesiago a hlakahlakane a le ka lapeng la bona, ba seke ba founela gagabo ka pela ka mokgwa ba ka kgonang go fihlela wena ebile o etla o iša ke taba go tšea skie go fihla o kreye sesiago a swaregile. Go ya ka tsebo ya ka kapa go ya ka nnete ye ke e tsebago, ge re nyetše makoti nto nngwe le ye ye e mo hlagelang batho ba gabo ba swanetše ba tsebe. Le ge a ka hlakahlakana a robala a palela ke go thuša, ba gabo ba swanetše ba tsebe. Ge a ka hlokofala batho ba gabo e swanetše e be bona ba mathomothomo ba go tsebišiwa gore re paletše ke go diša ka fa. Jwale re tlo ba hwetša batho ba bogadi ba sesiago ba tlo re bolediša. Re tlo hwetša mmamogolo wa gore tlo leka ka mokgwa re ka kgonang ka gona gore a re bolediše ka baka la gore
re a ba hloka batho ba e le ba babedi ba bang ba jwetša le hlalositše ga gone ka mokgo re ka ba kitimišang ka gona ka dipolelo re nyaka wo a ba hlokometšego ka baka la gore ge go ya go berekwa kua ga gabo ka moga lapeng la mmage e swanetše e be yena a dumelang gore a di tšweleng pele ga re kgone go no re kwe ka lena re bešetse re tsena ka malapeng a ga bolena re bolela ka mokgwa re bolelang re ba thuša ka mokgwa re ka ba thušang ka gona re swanetše re bolele le mogatša le maneago and then e be yena a re dumellang gore bana bešo a re tšweleng pele mara se ke se tsebang ke gore thušo le tlo e hwetša thušo le tlo e hwetša bana ba gešo thušo le tlo e hwetša ke no be ke ne le go wariša ke ba sekolo a gone molato motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ke duma gore re eme galeng nke re kweng batheeletši kapa re kwe motheeletši gore o kwa eng ka leihlo la gage la kgopolo o bona eng godimo ga ditlhaloso tše di hlalosiwang fa ka lapa la bohlokaina ka lapa la ga mmaneage ka mahu a leng gona ka lapeng la kokwa bona ka malwetši a leng gona ka lapeng la kokwa bona se sengwe se ke nyakang go e bontšha magagešo ge re le masogana ke tloge ke nyaka gore ka kua ga geno go be le gate motse wa go hloka gate ga o ne taolo ga botse le reng ke re ga o be le seriti jwale go swantse go be le gate kua ga geno kgaetšedi ya ka go bontšha gore ke ka gae go tsenwa mo go tšwewa mo nke re tšeeng batheletše go 06485827771 06485827771 nke re no kwang batheletše gore banna ruri e ya kgonagala taba ye e diragalang ka mo lapeng la mokgekolo sebelega batswadi ba bana ba setlogolo e lego se sea molli o nyetšwe o fitlile bogadi o paletše ko go fetša beke a hlakana hlogo ba sa le gare ba thušana le seseagwe ya ba morwedi yage a hlakana hlogo ebana malwetši šia a di-stroke malwetši šia a go fapana a tsene ka gare ga motse a titirela dimpšašidi di hlaba mešito ka mahlo a go tuka mabone kgaetšedi yaka ke bona o emiša letsogo fao a botiwao le go nwa le o ngakeng Samuel ena o hlakane hlogo hebana ka ga buo first born gora gore go nwa le batho ba ba seng ga botse mentally ke mmago o ke abutiage le o abuto o sa le kalafon re sa katana le ena a re khwetse thušo e right cause ke sebakanyana ile aga le malome gape ga botse ka mhlogo ya no a re tšeeng batheletše bana ba gešo le tla re ge gone le se le nyakang go se bolela kapa ba tla le botšiša le arabeng se ba le botšang tsona again 0648582771 0648582771 mcrs o mo moyeng tumela kakapa ya radio le kae a re gona rra lena gona ke kgopela go batla nna be ke re se se kaone mane nke ba shute mo ba dilanseng ba khulu ba nyaka estale mo ile ga ba ka baka la gore o ka re ba tia ka motho moteng go ya ka mokgo le kwago dipolelo tše batho ba o ka re ba ka be ba go batša ke motho o motee e ka ba wa ka ntle e ka ba wa leloko
e ka ba ka ntle ka wa lokela mo gaufi le bona ka baka la gore bona ka kapa kgone ba tia go latelana ka bona ge mongwe ya sepetlele mongwe wa moti gore a re o tsebile gore o kwele gore yela ba re wa tswa a re ke tia e jalo ge e be go kgonega modimo a ka ba thuša ba ba le maatla ba fošutla ba e pelekaneng e le poleke tse kwele gore ga ba ba tsebe la ba letela mogutwana moo ke bona ka re modimo a ka ba gaogela ba bona ke ka o ya ke le kwele wa rra ke thabile kudu go bolešana le lena 0648582771 0648582771 ye o itheleditšego ye ke mutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96 dot number 3 fm mseres dumela moima mongwe tša dipeba re gona ra lena ga le kwagale le bolelela ka gare ga pitša ka sona network wa nkwa ya botse ya swabisa kore a tsebe gore o riagalang nna wa itseng kore bile ke nyenegile o ikapi ke re ena prof ya rena ke ena a tla go batho au ba gore sehlare ke prof a gona o mongwe bophelo bo yana a wa se bophelo wa itse o tla swaba ntho e boikapi mara mo pitseng tse kgolo a gona gore ba tlo tswa ba sa kry-a thuso o teng mongwe wa rena wa tla go bašatla tse ntšhi ke nanatso ile ke sepelela ke mafa bophelo mmane bophelo o na le apola re bone o šiba ka suru wa itse mara o tla sotlega kapi mara ke a tshepa gore o teng mongwe wa rena wa bošigo o tla thuša ke se thuša mašuana le ba ba leng gapila re leboga modimo wabo le badimo ba gage ba tlo thušega ka prof wa rena ke a leboga kapi ke go lebogile ngwe tša dipeba 0648582771 0648582771 mcrs o se moyena kwande ya radio le kae re gona rra lena magotsebo ke a go amogela mmagotsebo ra hlogo ka kapa ya wa itsebile ke tsa moya go kgole batho mpia e bina malopo mo lapeng mpia matlho a go tuka mabone e tuka mabone e batho le ge ba re ga o na lešoko o na le pelo ya leswika kore go lebelela bana ba ka moka ba go hufa go ba lebelela gore ba phela bjang kore ga o nyako go bona ba phela ka moka ga bona o nyako ba fetsa le ge ba re ga o na lešoko aowa bathong ge e le gore ke motho wa mohutama aowa mara bathong modimo o teng hle batho re tla ya matolo re tla ba rapediša modimo o teng modimo go mo kgopela a ka se ka ba go fa leswika bathong aowa dilo tse di utlwisa bohloko di a swabisa go nna lena ke bophelo bo bjang bona bo a šebue lapa ka moka bona ka kapa we bohloko bo ka kang a wana re swabile batho ka nnete ruri mara modimo ga a lahle ngwana a gage ka nnete go ipotsa gore ke tlo ba fetsa modimo o na go stopa ena a na hlabisa letšatši bošigo batho ba go bona batho ba tlo ba bona batho bao ba irang bošoro ka bana ba batho ka kapa ga go molato gore kgobe re ba kgopelela mo go modimo gore modimo a ba thuse hle bathong ka nnete ai ka kapa robalang gapile le ge le gore na ga re tlo robala pelo tsa rena di bohloko a re ya leboga mmagotsebo ka nnete 0648582771 mcrs o se moyeni ye tšhe mcrs mcrs hello e re go go fete 0648582771 0648582771 mcrs kakapa ya radio
mara wa ora motho wa re dilo tseo mara o rena o tlo ai ya bo di wela mara ba le kwa eng ge le theeleditše story sa bomma go bana ba le ditlogolo ka moka le batho ba bomma go bona bana le ba re gore ntle le ka ga lapeng gore re dine ka mo lapeng gore matlho a ntla tuke mollo wa ka pa bana wa marabele wa tswa ke wona le runto motho e ira ke motho a family a wa bana le shoko la pelleo nagana bana ba motho ba šitše ba le 65 ye ka moka ga yona ga e gabotse a re a leboga ka mmoiwoko 06.5827771 06.5827771 a metsotso ke masomepedi tharo fela e go itšwela gona fale e ring ya lesome mcrs MCRS Thobela le kae a re gona ra lena ke tlhokaina ra le amogela tlhokaina ruri go bohloko bile wa imela bile go nyamisha no but gore modimo o dirile motho a motlisha mo lefatsheng ebile gape o letse gore o sona le yena motho ra ka phele le moya ka moka wa modimo ke sebopwa sa go swana le modimo bohloko jo bo le go mo potsišo e ke nnago le yona ke gore ka gore šifa ke thogako ya moloko ke generation e leng gore e roga ke lenaba o tsena goba o ye pete o ba o thurumetse go tseba yena mara modimo yena a palele ke selo potsišo ke gore na ka gare ga motlhako moka ga batho ka moka ba tšhintšhana ka re ka sepetlele ba boa ba tsena mo ba nyaka thušo ga ba boa ebile thušo la ba ikgwetšago mo ba reng re nyakile thušo ba boa gape ba re wena o kgweditše thušo wa ba jwa o nyaka gape gore ba re gape ba re o ba jwa wa mohuta wa gore le wena o ka thuša ba bangwe mara o la le yena ga go ne ntho a ikgwetšago ga go ne ntho a tlile go le yona ga a kgone o di thuša le yena ka noši ga a kgone o bona selo se a ka thušago leloko la gabo ka moka go tswa morago jwale nna potsišwa ka ke gore na batho ba ba modimo ba ba tlhakang ka gare ga lefase le modimo e leng motho ga e tla o na le morero ka bophelo jwa gago ba letala ka eng ka gore bona šeba ba tsema ba tsena ba etswa ba nyaka bophelo mare ke bona ba nyaka bophelo ga go ne mo ba bo hwetšang ba tsema ba etswa ba tsena ba lefela ka eng grante o ya bona ke ya ba ba kae mo e leng gore ba palela ke gore ba ka ja ba ka robala gabotse ba khutša ga mosegare ba jile se ba se aroganego ke mokana mpi ya bošigwana e tlo tšhanaka ya boa mo e ratang ke mpi ya mohuta manyele gore a go ne tšatši le lona e ka go lofa e lodile lapa ile la yona motho o ebile ga o na le keiti ya ga o na le keiti bohloko jo boka boima jo boka grante ba ikgwetšago ba sa tšwela pele gape ba pelo nyaka gore o monke ba ka mo thuša mara go a swana ke kwa bohloko ke a imela ka nnete modimo e sa re ba modimo a go tshepagala ka nako tsohle wa go botega wa go tseba ditšhuana wa go tseba bahloki letswa la tšhuana le bea ke modimo ka sebele ke no bolela mantši gore modimo o le hlokometse o le šireleditše re na le lena nna ke bolela mantši gore difone tšaka le bafeng go na le seo ke nyakang gore o ka re nka thuša ka sona
ke kole bohloko mo e leng gore a ke tsebe gore nka re nkebele kore a go isa mo nka tseba gore batho ko efeng ke moka ka ya ka tsena ka re seo ke nyakang go se dira ka se dira modimo a ba thuše ba hwetše thušo na ya ka thušo ke thapelo modimo a be le bona mare ke hloka gore ba fe difounu ke a kwa gore ba nyaka thušo mo bona ba dumelang ntsheng ke ka mokgwa ba bonang ba dumela ka gona and then modimo a ba thuše a bule mejako ya legodimo ba phologe a ya epolle ntho e thomileng kwa mathomong ka baka la gore ke curse ya gore family o ka moka bana ka moka ga ba belegwa madi a ntsheng a rwele go tlhokega fela modimo gore a fediše curse ye le bona ba tle ba phele bana ba batleng go belegwa a belegele ka re ga bophelo jwa modimo modimo ke mophiriši ke mohlokomedi ke mošireletši o ba tsebile pele ebile ga a palele ke selo o tseba sephiri seo mo sele go gona ke tlhoka fela difounu ke na le thušo ke nyakang gore o ka re ba ka e hwetša ga gone molato ke le netefaletša gore ke tlo ba fa tšona ebile bona ba tla le direla please call ke moka goba ba tla le founela ke moka napile la kgona go ba le di-phone number tša bona la napela thoma go boledišana le bona gore na le ka ba thuša jwang nka leboga modimo ke sethaga sa mabethela hle ya mo tseba ga a tlišitše motho lefaseng o na le morero ka yena le nna ba ka no be a thušetša a leka mara ga go le maatla a nang le ona maatla ke a modimo a kileng a tseba motho pele a mo tliša mo lefaseng a ka ba ka gare ga ompua mama goba papa le mama ba tseba gore re na le ngwana o tsebile ke modimo pele ebile o sa tseba go tšwela pele ga bona o sa tseba bokamoso jwa bona bokamoso jwa bona bo matsogong a modimo modimo ke yana a ka dirang dilo ka moka ba boela ya ba batho le bona ba phela gabotse ba ipona ba ne le lethabo le khutšo ke mo tliša khutšo le lethabo ga a bebe sefatlhego sa motho ebile ga a netaba le gore kwena ma o a tseba gore bothoko wa gago mo pele o mo tsebile pele bole o tseba le go fela ga gago ke a leboga a re a lebogatlhe ba pei ba dipitša a go tšwa boteng ba pelo yaka ke le mogaši wa lenanego le re na le mathata re hlo re bolela ka mathata mo lenanegong le a re a swere go le kgono ke mathata a magolo ao e lego gore re le batswadi a re tšeng dipelo tša rena re tseneng ka gare ga malapa a bo bana ba sa go nkweša bohloko ke gore bana ba ke makgarebe Satan a ka fetša a ba fa direction ya gore ba te phe masogana gore masogana a kgone go ba šomiša a ba fe tšhelete ke botšišitše gore go bereka mang ba re ga go bereke motho ka botša gore na ba phela jwang ba re ba phela ka tšhelete ya SASSA gora gore ke a bana ba bona ene ke dumela gore o ba ile a ne ngwana o ne bana ba kae sese ke ne le bana ba by 4 ya so le survivor ka tšhelete bana ba i5 plus wa o le sese wa rena go la grant sese ya lena wa ba jwang o re motlišitše mo tabeng e le gone o go la grant Zero 0648582771 0648582771 MSRS mo moyeng dumela kapi ka kapawe ka kapam le kae kholo ya marapiane re ka kapa ka ubat ai rai kwa tlhoga taba ka kapa
mara nna ke bona e le polake mong ka kapa. le bona e le polawa ke mong ga e na lebelo a ena lebelo kore ntho e rile ke motho e mongwe wa family ka kapa o ka se re gone jalo re le mo o gausi o ba lebeletse ka kapa. Mara nna se ke nyakang go ba fa sona ke nyako ba kgothatsa ka gore wa bona gone jalo gore nkare gone jalo matšatšing a ka kapa ke kutullo matšatšing a gone jalo ke kutullo wa di kwa dilo tse di hlagang mo ba di tšešang mo pitšeng tše kgolo gore di re ke kutullo ka kapa ke nyako ba kgothatsa gore mo ba fihlile park station ntate Moremi o tlo ba thuša ka kapa o tlo ba thuša ka gore rena ba bang re sa tlo thuša bopaki ntate Moremi o a thuša ka kapa bona a ba focus a ba focus thuso ba tlo e hwetša ka kapa ka nnete ya lena le a bereka ka kapa le a bereka rena ba bang kore wa tseba keng Sathane ga bona mo ileng o kry-a thuso ntse gore o tlo ria manka magolo nka re a o tlo kry-a thuso ene mara ke mo o tlo go kry-a thuso ntse ka nnete ka kapa re a leboga ene re a le leboga modimo a le fe maatla go feta mo thank you ka kapa thank you wena mo moteti o dulang ke ga mang ke mang wa dulang moteti mo go lena ke setse wa rena o mogolo wa nyetse ga mang okay ke bogadi ke gagage ke gagage o a ba jwang o ka yena o dula le rena gona mo Tresteng mmago oh okay 0648582771 0648582771 jarata ye ya ga bolena